Madoda noma kanjani lapha uzwa-ke ngisheke iy'nsizwa abaselenge bayishaya mnandi-ke bayishaya bukhoma la bathi sihlele kamnandi emsakazweni sihlele noma kanjani no-DJ Asiye kumnandi nje bayithi uzwa ulive la abathi-ke bakudedelela wona kamnandi kakhulu kanti ngibuka la ubani lo uthi-ke usibuko samagcwabe uthi-ke DJ Asiye izinsizwa ziyayishaya kamnandi into yazo sengathi zingaqhubekela phambili muhle umsebenzi ngiyabezwa mina uthi-ke nje ngiyabezwa uthi asija uthi ngiyezwa uthi asijaji ukuthi beqhubeke nomculo noma bodlala ibhola uthi nje-ke ngiyabanika 10 out of 10 mabaqhubeke nomculo uthi-ke usibuko samagcwabe nangulo uSiphesihle Zikode kaMnguni uthi-ke khuphuka DJ Asiye siyabonga ngokuhlale usilethela amaciko anamandla wasethi-ke nje-ke zinamandla iy'nsizwa ngiyawuzwa umyalezo uthi ngiyayithanda le ngoma kazi how much ukusuka from ey'ndabeni zakho uya kwezakho waseyahleka wathi suka madoda ngisa-extension 0 kube ubani lo Jabulani Dumakude uthi-ke asambe DJ Asiye muhle umyalezo wezinsizwa #abaselenge uthi-ke nje-ke suka madoda khuphuka uthi-ke mina ekhaya kusenkandla uthi-ke umkhaya labo muhle umsebenzi ngiyathanda lapho kube ubani lo Umxolisi Majola uthi-ke nje-ke asambe DJ uthi-ke nje-ke okuhle kodwa ngisifisela umsebenzi omuhle izinsizwa wasethi-ke nje-ke sengathi zingaqhubekela phambili uthi-ke okay usayabuza ke la uthi singazibona yini izinsizwa kuma promotion noma emcimbini